I posvima ljudi dobrodošli u novu epizodu Hunger Gamesa. Danas igramo sami, nemam nikog prijatelja. Šteta. Ali okej, mogu ja to sam. Krenimo. Sad valjamo čekat ovdje. Hajde dok bude na 30 sekundi. Ja ću onda dalje nastaviti snimat. A mi smo imam to tamo. Ćao. I ljudi, evo me nazad upravo 30 sekundi, da. Prošlo je. Ja dole ne idem, ne da mi se. Lala, bježim ja odavde. Moj brat me sluša tamo, moj video mislim. Zašto to radi, ali eto. On je sad tamo to pustio i sad ja to čujem odavde. Šta ako stavim TNT? Wow. Bravo ja. I sad sam izgubio svoj TNT. Pa, hajde dobro. Nije toliko ni važan. Kako ste čuje, ono što se onaj prošli video što sam napravio Geometry Dash, Meltdown, on sad to sluša tamo. Pa eto, dobro. Kako noć? Već šta je ovo? Čest. Krompirići, ono ovo. Paljas ne treba. Vojn za stil. Opet ne treba. Ja sam upravo trebao dobijam sword. Da sam bio dobio sword ili ne? Ne znam, uglavnom ne znam. Da ljudi, ne znam. Nadam da sam ga dobio ili ne znam. Ma ne znam ja nešto. Šta sam smije? Oh yeah, you can only sleep at night, or? Nope. Ovdje neke mora da bude čas, ja mislim. Ili nema. Stvarno, jedno presli da gleda. Ne znam. What the fuck, ono čudi nešto. Pa nije ništa, a brate, daj mi neki čast. Ovdje će ima. Opaj, da, brate, šajt. Da su, da. Dobro, ne ništa i ovdje sam. Ja sam totalno vratam neke. Ne, što sam vratila? Ide nekoga zaklat, ako je moguće. S ovim armorom i ovim sword. Pa jeste. Hamo jest. Ja ne znam šta gore. Hamo reći da jest. Tako. Jest. Eno ga igrač. Dođi vamo, ako nisi full iron sa dan način. Aj dođi ti vamo. Što čekaš upravo nekoga? Jerane, džaba je teb čekat. Vidi, on ti ne čeka, on nije ni sišao odatle. Sorry, čovjek, daš mi taj boost, što? A vi koji je to noob, majke, to koji ima armora nije savio na sebe. Vidiš ti se, to nije ne valja radit. Savi armor inače. Presno. Ali stijeno, ću ja jednog pogoditi sad ovdje. Jer je onoga. Vi full iron čovjek. 3, 4. Sad. Pa dobro ništa. O, sad mora sljedeći. Motherfucker. Dođi.
Dođi, kuda bježiš, kuda bježiš, a? Kuda bježiš, a? Nemoj me vraća, molim te, šta je ovo, ha? A daj ti full, brate. Nisi bio full, dobro. A barem si imao nešto, neki marš, zašto ga nisi uzeo? Ježiš meni... Diamond sword! Diamond sword! What the fuck? Diamond sword! Ostavi mi posti diamond sword. Ja sam nisam. Te ove gluposti skloni. Šta će mi uopće? Skloni to. Jesam... Daj mač, ljudi, daj mač. Ajde vam da zakoljem sad, dođite. Dođite sad. Dođite. Izvinite što mi šušti, ali sad ću ja. Tak je život. Glavno. Idemo naći nekog igrača. Ja sam vidio dole dvojicu. Koji su prvo mjesto. Pa je super. Su prije nas. Ne, ajde gore se popni ako mogu. Rec please. Rec please. Hell yeah. Šta se ovdje mogu sakriti od nekog ili nešto tako slično. A niko me ne može ništa. A niko me nije udari. Ovo je moj život. Znači, koliko nas još ostalo? 5 igrača. 5 igrača, pa ja mislim uvijek. A prije samo 3 ostala. Hajde, onda ću ovdje lijepo čekat. Dok ne počne deathmatch, onda ćemo ubiti, onda možda pobjedi, onda ću završiti epizodu. I da, to tako sve znate vi što. Hajde više, brate, koliko još ostalo. Imam ovaj najjači sword u Minecraftu. 4. Yes! To 4 nas. Gost. Što su svi gosti ovdje? Gosti. Gost 451. Gost 485. Gost 505. Gost ono, gost ono. Mislim da ću pobijeti. Dok ne... What the fuck? What the fuck? Šta je ovo? Pazite vi ovo. Jarani. Three players remain. Dođu na da ovim swordom. Adios. Pobijet ću ovu rundu. Ne. To, pobjeda, pobjeda! Pobjeda! Znao sam ko će pobjeda. Dobro, nisam znao da će pobjeda. Ali pobjeda i dalje moja. Da se vidi. To je to do epizode. Nazvila ako je dobro, stavite like, share, subscribe, a vi smo i u sljedećoj epizodi. Ćao. Pobjedio sam. Smoke weed every day. Damn son. Ok, dosta. Ćao. Mislim, sad ćao.